Inspire son nom, disons regarde. Je regarde. Tu regardes, il regarde, elle regarde, nous regardons, vous regardez, il Il regarde. regarde, elle Il regarde. regarde. Et c'est pourquoi en français, quand on parle bien employé, on doit employer les pronoms personnels. On doit employer les pronoms personnels. C'est obligatoire. Bunlar mecburiydi. Mütlak şahsı değiştirmek. 8 şahstan bunun 6'sı gelip regarde. Ancak qui peut dire une poésie en français? Français bir şey. Personne. J'ai acheté des oiseaux pour toi, mon amour. Je suis allé au marché aux fleurs. J'ai acheté des fleurs pour toi, mon amour. Görürsən, bu je işlətməlidir. Çünki başqa yolu yoxdur. Bu şəxsə aydın olsun deyə onda dire, utiliser les pronoms personnels. Mais, en russe, il y a приехал, ты приехал, он приехал. Мы приехали, вы приехали, они приехали. Et en russe aussi, dire avec l'influence, mais on dit en arménien aussi comme chez nous en Azerbaycan'ı. Dilimizin tesiriyle o Ermeni dilinde de bizim dilde olduğu kimi değil. Bizim dilde diğer sonra keser Ermeni dilinde diğer. Kim Azerbaycan dilinde bir şey diyor? Bilmem kim diyor? J'ai entendu des prochains des lois, les axes qui collent là, je connais bien l'ami, l'amant. Qui traduit? Qui peut traduire? C'est quoi ici? Bir nasıl suratında şeysi böyle zor tozunu saçıyor. Çox kesmişəm bu dağlardan, Turna gözü. durma gözüm bulaqlardan, ayrılar müşkəmdir. Yok yok eşitmişəm. Eşitmişim bu. Dost şeirə dedim. J'ai beaucoup passé de ces montagnes. Ben çok kesmişim bu dağlardan, durma gözünü buralardan. Eşitmişim uzaklardan. Kim? Mən. Bak budur Azerbaycan dilinin tadı, tuzu, güzelliği. Atırsak da boşa düşmedik. Bir zerrenin ışığında milyonlarca ki Biz. biz bu müsaadın son vaxtlar dərdə olan bir şeydir. Şahs Məmməd bu bunu deyək ki,